E haere tonu ana ngā rangahau I te kāinga o te hōtera Pinelands kei Kawerau e te ahi. I wera te hōtera nei I te praere a I ringi hia hoki tōna rangatira ki te penehini. Koia nei te āhua o te hōtera Pinelands I muri mai I te weroatanga e ngā matimati o Hine Mahuika I te ruakaraka o ngā haora o te atatū I tērā tuparaere. Yeah, I walked over. It was like 4 o'clock in the morning. I just stood on the road in my pyjamas, just watching. Couldn't do anything and just hoping Dennis was okay. We were not too sure if there was people in there while it was burning. Yeah, frightening. O te pātai nui kei runga I ngā ngutu o te maha. Nā te aha, nā wai hoki, taua mahi I hautū. Oh, yeah, all the rumours are going around. I have no idea myself on who's stupid enough to do that to, you know, to the innocent. So many people have lost their jobs, you know, cooks, cleaners, barmaids. Yeah, so sad. Lovely couple. You know, they put a lot of their time into that pub over the years. It's their life. Kua neke atu I te toru te kautau I aia nei, mai te tuwhiratanga o te hōtera nei. Actually, I was there when it first opened. They were giving out silver goblets. E aia nō ki te hunga kua whakatūhia hei kaitiaki mō tēnei hōtera mō tēnei wā. Arā he tini mahātuke o te hunga o tira ngā kaimahi o tēnei hōtera, me e rātua nō hoki o te taone e haere mai ana ki te inu ki konei, e hoki mai anō ana me te konei whakapono I mahi tūkino hia tō rātau hōtera, me tōna rangatira hoki e te ringa nana kia. I just hope everything turns out for Dennis and Shaw. I tēnei wā kei te haere tonu ngā mahi rangahau a te ture. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.